Æлбегаты Зелимæн Тæрхон кодтой артажы ама ахшаж мæйы иумæйаг фæткимæ колонийы фәбадын. Байсдзысты майын фсæддон син найын узан паддзахадон оргәнты кусыны бардар. Сланты Арсенән рахастой афәдз ама ахшаж ахст адәмы саран колонийы арвитынән. Ахәм хабәрттә райхъуыст Абон сихорәй Дзәуджыхъәуы фсәддон Тәрхон донай. Интернеты уайтахт апарахатшты хишт кадрта дуала пуйхашта жита амажонгата Тәрхон доны залыж мантын кудрайды той уйфадыл. Бынат марбахатсашты Амон ама полисей кушчыта. Барак кудуди шафта майшланты ама Æлбегаты лапуты хиуатта Тәрхоны сыдима ражы аппындарна удышты. Абон шамашты закулдар уман атытта. Тәрхон ганаджыны хаштамгашка ерон сержанта удышты ношчын, ама уйтыхай фахылшты офицерта Зайнудинов ама фæткимæ. Қылдардам Æлбегаты Зелим рак ахта. Уйфаштата дам Сланты Арсенән Зайнудинов жахма арфалдахта, амайын яхур хылхасын райдытта. Зелим тамайын ажымы даржыты қудымагашка, ешардар салдар хаттыны цафта. Æлбегаты Зелим ама Сланты Арсенән ша ажымыл уаттарна башаштышты. Ша Тәрхондар раштылна нымайынс. Дашбоны дархысын фадат еш Абоны унафайыл, уалдар Тәрхон дома бақаштканын.